Ahitugerire kushikiraho ishomerere tushanjire enju ya headmaster yarukurara mu rw'ijyo rucwekere barukurondora rukore ati nukwe kutugira ngo hatatandikire kurara umurogi Kitagata ahabwo kutina ngo enju etamutera kurara barara umumaju gatabonire ngatura inzura negwam nahi kabira aruhe nagebukondo narishiga permanent byomba ko byitu bikurire tumwe ebinji bikombekwa itaka nabwe cyo hati bitandikire kura no kuragaruka abashomesa bitaho bakurara amazoni gatura enjwezi ezabashomesa zibarukurara mu bwahati abazire bakazonde ko myaka yira konka obuzibo butuyinemu shanje challenge y'amani government netero muranga ngo abazire bakakushashura seta y'ishumiro so nashanga nekizibu cy'amani ko kushaba umuzira kasente atahati government nejachi nejanga umuzira takashashwa kandi sende mwende zachi so akasenda kutukubashaba kutukwicezagana nako kurisa abashomesa cyamushana kandi tukagaruka tukabahereza na breakfast ubwahati abashomesa yishomereri bariyo batebekana so mukoro go kurundana senta hasandeji ngo bundu bakayamba abashomesa babo abona abantu bakuru mu government nimbashaba nti abishi abakazi n'abashija ahasande ibiriko binabishatu yo kwezoko ari Kitagata kidikonare mwije turundane sente kandi tushabira ishomero ryitu aba nibenda we no washemireyo agaruke nyuma hasandeje barundane sente umugandi district ya Uganda bakwatanisana n'ekitongore cha Chamuka begisira hansi yona okwijuka ekiro cy'abarwire b'emitwe ekiro kujaguzubwa burubiro 10 by'okwezi kw'ikumi buri mwaka ekireki kibire kirya hansi y'omutwe ogo kufaya abantu okumanye bikwatirine n'emitwe mirungi aha myanya eibarukoramo orwire bw'omutwe uburuho kandi tukabire kurwa nabwo ni stara disiti kumanya abantu badahanse niyo kurete bizu ningira ngo n'umusoro gutwihireho nabwo kwine kigwaresereho bongera habizuberi prioritizing mental health at our workplaces twena tuturiyo nitwenda ubuhwezi twenda abantu gukora cyo bakutugarura umumbere. There is a lot of work stress, there is anxiety at work. Abana bitu tubarije amana tubarije madamu kawo n'abakozi bawe naho tubaterire yewe n'ubwo kubano ryangoje bishaba baburaha murimo manya bakora ki nitweterire naruhotaro ekitongore cha Chamuka ni kimwe ekirugireyo kurwana hamagaraga abantu abino burwire bw'emitwe kandi myaka 3 cyahereze kutambira abarwire barikurenga 500 bitu bashanjiro buremezi chachi ahe kutamburira no kugamba stand right harga concept ya stand chachi nene yoreka ngo yakwama ki aman and yet church ine objectives are very clear okusavinga abantu ekabiho mbworo ekabatebekanisa right ogani mutekateka yanyu kuwembeze okukira munonga no kutafaha abana bitu abiro too much freedom etina finanza ayembeze batiraga amazima akandi benda karuru rebo umuzarusa akasigaho umukazi mureba ishongoro hari yamusigaho yaje ruhange cyakora nawe kapichiki bena agenda kamutera hanso mukono gwahendeka kunogera ngo akatari kumunonga nkanza kumugera ntu watunge kiwanoye konka karukubi mu Uganda okuchondoza nukoreka ngo abantu abarukwika miliyoni 14 abarukoro bucika 32 harigana barwire emitwe amakuru agagasha kwa Michael Atwakire na Timothy Mushabe.